nta kintu kiba mu mupira w'amaguru nka perezida atakoze. So ni umugabo ukomeye cyane kumuhemba rwose. Yahinduye na stade. Yahinduye stade, yarayivuguriye, yakoze ibintu byinshi muri ino hera. Abafana ba Madrid turishimye rero mwiza, abafana ba Madrid murishimye cyane. Hanyuma rero ari best club ya Real Madrid ntituyitindeho. Hanyuma best middle east player yabaye Cristiano Ronaldo, ariko anaba na top scorer of all the time GOAT. Bizi se si we mu kinyumba zo gutsinda ibitego byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru. Hanyuma emerging player aba Lamine Yamal. Kana gato kari kuzamuka n'iki n'iki. Hanyuma Maradona Award, igihembo sinzi ukuntu bakizanye cya Maradona Award, cyahawe Jude Bellingham, yahawe bibiri, yahawe Maradona Award ndetse na best midfielder mu kinyi hagati mwiza. Hanyuma best men's player by Vinicius Junior, anaba na best forward mwataka mwiza Vinicius Junior. Ni muzima. Ndumva ibihembo byatanzwe ari ibyo ngibyo, ahubwo wenda kuki Cristiano yavuze ati nyamuneka Vinicius Junior niwe agomba kuba yaregukanye Ballon d'Or, niwe agomba kuba yarahawe ibihembo byose byatanzwe uyu mwaka. Benshi bati soko wenda yaba yarakinnye muri Real Madrid, ikindi soko nawe yaba tumvikana UEFA. Ibi bintu by'ibihembo nyine by'abantu ku giti cyabo bitanyuze, navuga ngo muri competition nko gukina tuvuge match ngo umwe atsinda undi, nubwo nabwo hari igihe hazamo akantu ikipe ikibwa cyangwa ikibirwa. Hahereye z'abasifuzi. Hahereye z'abasifuzi nabyo bibaho. Akenshi bikunze kuzamo ibintu nyine byo kutavuga rumwe, ariko position ya Ronaldo ihura n'iy'abantu benshi, gusa si bose. Hari abantu bemera yuko Vini yagombaga gutwara Ballon d'Or, nubwo kumushumbusha FIFA the best. Infantino yavuze ati nubundi niwe mukinnyi wa mbere ku isi, kuko nitwe rwego rurebera umupira w'amaguru ku isi. Rero impaka nitwe tuzica, uwo tuvuze ko ariwe wa mbere ubwo niwe ukwiye kwitwa wa mbere, kuko France Football itanga Ballon d'Or ni ikinyamakuru wenda ikifite cyane gikomeye, ifite izina riremereye kubera imyaka yamaze ibitanga, niyo yabyintroduije, ukanongeraho yuko ifite niyo dafite credibility mu bantu cyane kuko yaranamamaye, birumvikana. Gusa nanjye ndi mubemera yuko nari kumuha akantu k'agatambwe gatoya imbere ya Rodri, ariko nemera ko byari close nanone, nemera ko byari byegeranye. Twibukiranyije Samir ibice bitatu bahemba cyangwa bareba bajya guhemba umuntu wahize abandi. Ikintu cya mbere ni igice cy'umukinnyi wagize individual performance ndetse na collective performance biri ku rwego rwo hejuru. So ugiye kureba kuvuga ngo uko umuntu yitwaye ku giti cye, Vini yagize imibare idasanzwe umwaka ushize, yego, ariko tuyirebye mu ishusho y'umukinnyi ukina imbere nibwo twabona ko arusha Rodri. Ariko wibutse ko Rodri akina nka nimero 6, ukareba imibare ye uhita ubona ko nta nimero 6 mu myaka nka 20 ishize wagize iyo mibare. Erega yagize ama double digit, yagize hejuru y'ibitego 10, hejuru ya assist 10, akina nka nimero 6. Yego, icyo ni ikintu kidasanzwe. Ikindi usibye no kugira uruhare mu bitego, yaranabizibiraga, niko kazi ke. Man City ntabwo yinjijwe cyane kimwe na Espagne. Igihe atari mu kibuga cyose Man City bugaratsinzwe umwaka ushize, sibyo? So ubwiza bwa Vini muri position akina imbere, Samir igeze kubivugaho atabazamu ntibatekerezwa, ariko tunareke no kureba gusa nk'abatanze Ballon d'Or baciye nk'amabere. Ntabwo baciye nk'amabere, yego nanjye ndi ku ruhande rwa ko nari kwiha Vinicius ndebye overall, ariko nkarizavinga akantu kavuga ngo kuri Rodri ntabwo habayemo kwiba bikabije ngo uvuge ngo ni ishyano ryaguye. Byasaga nk'ibyegeranye. Rodri yatwaye Euro na Espagne, uvuga ko na Carvajal yatwaye Euro. Yego, ubundi ikintu cyababaje abantu nkuko na Vini yaratwaye Champions League, ariko bose batwara champion umwe Espagne undi y'Ubwongereza. Ikintu cyababaje ba Real ubundi ati niba Twitter zitareba Vinicius nibyo nta kibazo, ariko se Carvajal watwaye Euro akarenzaho na
Champions League na Champions kandi byose ari umwacteur principal kuko Carivali turimo turabibona atari muri Real icyo Real Madrid irimo iratanga kuri ubu ngubu ine Ballon d'Or ngiye nsa nkaho namaze no kubiva kuko ugiye no kureba duvale nk'urugero Lautaro Martinez mugende murebe imibare yagize muri Inter de Milan batwara Champions batwara na Copa America kuko nacyo ni igikombe cyo ku mugabane uzikiriya mibare Lautaro Martinez yagize iza kwifitwa na Lionel Messi bari mu Ballon d'Or cyane Lautaro Martinez niwe watwara Argentine kuko bose basaga nkaho bananiwe n'igitego gitanga igikombe niwe gitsinze kuri finale yabaye top scorer wa Copa America yabaye top scorer wa Serie A yabaye yafashije Inter gutwara Champions afashwe Argentine gutwara Copa America ariko still ni wa karindwi gaje muri top abina bihembo nge biterwa iyo hari uwo bashaka kwiha criteria bazimushyiraho ariko Ballon d'Or ifite impaka nyinshi kuko ugiye no kureba nibyo Fifirazi kavuguruza abandi batanga ibembo bakavuguruza kuri Ballon d'Or nge mbona hakwiriye kuzashyirwaho criteria zivanamo bano bantu bo ku ruhande batora kuko ugiye kureba Perez nawe uvuze ngo twabuze Ballon d'Or ko abantu baza Uganda n'ibindi bihugu za Nouvelle-Zélande na zande zitora ariko nge ikintu mbona bakwiriye guhindura criteria bakavuga ati gutsinda ibitego kuba top scorer bifite amanota ya naye gutwara Champions League bifite aya ku buryo ari ibintu biba ari ibihembo bifite criteria zizwi ku buryo buri wese abireba agahita bibona ariko pano y'abantu nka 20 nawe yazama amarangamutima ariko ntibya bone bakeho criteria bakeho n'amanota ibintu byose buryo bari ibintu biba bigaragara nawe bingibi ariko sino Ballon d'Or no mwaka ari yegeranye kuko Rodri nawe mu bihe byiza ariko nanone ugiye kureba Rodri utaraba umukinnyi mwiza muri Premier League nawe umukinnyi ariko niwe waba umukinnyi w'irushanwa irya Ero niwo mukinnyi w'irushanwa ariko si ntiyakinye finale ako ni Lamine Yamal ahubwo Yamal amenya atari wowe umukinnyi w'irushanwa uwo mukinnyi reka ndeba ariko ashobora kuba ari we igihe ubona nyine ubona ibintu utamenya sinzi Yes, ngayo rero nguko ibihembo twaganiragaho muri rusange byose byaraye rero bitanzwe muri rusange bya Global Soccer Awards. Ni Rodri nawe wabaye umukinnyi mwiza wa Euro ariko muri Premier League ntiyari nominees ariko na Vini yarabaye umukinnyi mwiza wa Champions League Rodri ntiyari mu bakinnyi beza ba Premier League yego yatwawe na Phil Foden Yego hanyuma rero Premier League yaraye ikomeje Arsenal yakinnye n'ikipe